Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ke Reverend JJM Nichols Roy Memorial Committee bat ke JJM Nichols Roy College kabadan hakwala pati harengkat ke jingas nok tilang bat ke KHADC kala penkut no ya katayau lek kemen bat ken mau burom ya kesngiyap ke bahan refusau jong Reverend JJM Nichols Roy ya ubalak hen kumukpa jong ke kernit ke bahan reo ya kini ke program la penlong ha ke hall jong ke college ha ke bau sembut menteri rang ba ke jelak ba preston tensong ulalong kumukongsan ha ke jingin don lang CEM ke KHADC uba penyait sings im kumusembut kongsan haringkat uba Ronnie V Lingdo uba Bindo M Lanong uba Fantin Lakadong uba Ransom Sutnga uba Longru Chairman ke Reverend JJM Nichols Roy Memorial Committee ki kena puli ki pastor bat ki bala syakhot ngobha nakaliang kongsan uba Preston tensong ulai ke jingero yo Reverend JJM Nichols Roy uba lalong utau nong prat lenti ya kalawai jong ke khendau ke siap ki kon kasi badula ongru badaileng ba jong u baula wanra ya ke kernit ke bahendreu kabala penksan pura haki HADC bat ka ba amdan syu bala aban wan ban keni ya ke khendau ke siap katba ke KHADC kadang yang nakaliang ba Preston haba keren syaki kena pule jong ke college ula kintu yiki da ka baong nakabenta banya da ya ke khendau ke siap kim dei ban kwa ban long MLA Henry dei ban long MDC lada it hok ya ke jat benreo hagani ke jo ke sngila yo roban sam yiki khusna ba pher syaki nong job ha ki jingya kop ya mare thong bat kum juru ha ke debate competition ให้ผักดีคำเอะนี่มันมาจากไหน Hakiki kiliasmen, angai si posmen mensua. Ngakan mau don uwei UMLE bawana ialah motion abo house. Kata ke motion lo. District Council in the present context is totally irrelevant and in place 371 should be inducted. Very dangerous. I have a formal minister, you create that subject. I would have to outrightly weaken that. Saya wajib diuji. Lebih lap leyang ke yang assembly secretary video yang tu kapui kum which is very dangerous. Ngasih tu pergi ke majlis ajar khatra khatenda. Ya pergi doksa dan ya kun ya kasih CAB atau korikot mentah dari CA hanan rak dau kenam dorte banun ailat ban pas ke parlimen ya CAB hidup ke bajia ya nomlang balok mengi North Eastern States di political party balok tidak meeting hati party ban persia erani ngagan mausa apa jelam jong pernah sama uji penistadri ngagan mausa ilik Dr. Don Kubaroi dan Im Marabor ilik meeting ante tadi krui ya kred abang sosius lepas ya resolution nang thea po touch tenantu ya lecedeli ke delegation dalam bukan sana. Ia kedua nadu Prime Minister Negara India, Home Minister, but Kiwai Minister. Kabakat tu kreditik tadi mereka. Kasorka India kaom. Jad ba kambetla kadon ka 6G. CAB should be accepted. Number 2, lewat jitik dia khen
Katno persen kata support 60. Hitip kabalay, tanglay persen. Baru kata 60. Light tanglay persen. Na total area jo pemegalajan. Kalau buat lacan lomba. Kane ke kaste. Resya tiap anaba ami don kiseng ne don kiru rambak kiru mana kajat penriu hat meriat nastam penulah hak syariat. Ngomong kata karya itu kata. Kat badan don gadis kafir kemana. Min yaine. Larawan ka 371. Kata kejadian merah. Bat nilak rup bantu. Kabor jom pi ka discount. Yani ka pangi om hamekala ka Christian state. Mano bapen kubor. Yaki pastor bat priyatok. Mano ba ay license? Hatom de ka discount. Hindi mo na ako disir mo papel ka disir. Let a discount. Hakatangkur, hakatangjan. Mano balik. Atau kami kita sekali, tapi kalau namun bantu lihat bantu lain. Nilai keren kandon kamen. Nampak teknik sekali, sipang kiu, sipang ham, sipang dia, sipang ya, berat sipang wan gawe isi tangga syalami, gawe isi sipang sutu lejual sekawe lupa iklum harjibun. Nampak kalau penting nak tahu, tolong ibu beliau imat yung idon chichani yang discuss. Amendment is going to happen very soon. Parliament will take up this proposed amendment. The entire tribal of India, bagi day bandung. Usia mana orang jiwan na Kashmir. Ngau me pikul en saudong, jibapun sa ki tribal. Pi orang nak juga, pi orang UP, Jharkhand, Himachal, kiba pun bagi tribal. Kikwa ya ka bangin jolen, ya ka ne ka bosia, ya ka bangi om ka section. Ngijat ngayo aslam misno kumam berkam. Amal pun sing aslam ya kekser misno kumam berkam. He can tendency along. This is the right time for the present generation. He got some other eight kibakuli. Hana na perseluruh kiwan long beli long disi. Oh, bahag long disi long beli. Rai hok ikut beli macam kata berda. Dan ketika teligis nanti pas ia akan lambil. Kepala penkubuhan yang constitution juga India. San post na munang indon na lambil. Berkat kita. Kapten komen baun ya kalan. Kalan belongs to the council. The guardian of land is being taken care of by the council. As per decision, dikatakan di kepengakuan orang penting mau biang dia kecil kecil. Jongi kamtam kikun samla dari gajuk ke pemerintah. Kenal, ngidot kam banyak penklaim susu. Kadi kabuk sih. Kau ikabi hakapor pedang sedang mi ubenai. Pandit Jawaharlal Nehru haini lom bagi poin perkara. Ia dan kosil badu Reverend JJM Nichols Roy. Ia katarik kuat lebih, ndai pada tu mengang. Nama nak tak boleh stop. Sawat tu dikatarik kapur. Kata adik kita. Dengan kot aware ikut sama. Wat om menghidup jingkermen kumpecat kedim. Natrai paklai. Kajing kermen kador.
bakat bagi bangsa hasla juga kendau kemauan. Ublay Jong Reverend JJM Nichols Roy Kerku Laisha Sausha ya kari kajat penri kajela mereka bat kunjuru ya itu dijela dia bapak don kam dia kena ngasih sudah hadu kini kesini kita dia kau beli siajamu kadang-kadang